Bu koğuş sizge elin barsın mı? Elin barsın mı bu koğuş sizge? Elin barsın mı? Kalım dolu fonda. Sizlerge pomoş verin. Gelin versin bir de gelin. Oldu. Gelin versin. Өлкөбүздө болуп жаткан оор кырдаалда аз камсыз болгон, жакыр жашаган муктаж үй бүлөлөргө ар тараптан колдоо көрсөтүп келаткан биздин колу ачык демөөрчү ага эжелерибизге терең ыраазычылык билдиребиз.